Nizere ko meze neza abantu mukurikiye papa urwa Gasabo. Uyu munsi rero mbazaniye amakuru, imihanda ya Kigali yabaye ikibazo, yanyereye, yatose, umuntu witwa Muyango, umuntu bita Kimenyi Yves, umuntu witwa DJ Brian, umuntu witwa Keza Triska. Abo bantu bakwiye Kigali yose. Eba ni inkuru zakwiye imishwaro zanyanyagiye ahantu hose byakomeye. Inkuru ahangaha rero ni iyi. Papa urwa Gasabo navuga ngo nzajya mbazanira amakuru meza ku gihe kandi ingingo ku ngingo. Mumbare mubanze mukore subscribe, like, sharing ndetse na comment mutange ibitekerezo. Nyuma yuko ejo bundi meruka kuba inkuru ya Iran ndetse na Israel, uyu munsi nze kubajyana mu myidagaduro. Ikintu gihari ni iki rero. Umuntu witwa DJ Brian akomeje kurikoroza, akomeje kurikokereza, gusenya ingo z'abandi, gutwara abagore b'abandi, nawe ari umugore mugenzi wabo, ariko baravuga ngo uhakana ubugore aragarama. DJ Brian yazeruye akavuga ko ari umugabo, hanyuma tukanamusuzuma tukamureba adakomeje gutwika imiryango y'abandi. Yabigenje gute? Tugende tuvugisha kuri gake gake, kuko ikintu kiri ahangaha DJ Brian ubu Kimenyi yarangije kuba incike. Oya, ntabwo ari incike, buri incike n'umugabo uba wapfushije, kuko ntabwo umugabo uri abavuga ngo yapfakaye cyangwa yagiye icyo gihe aba yabaye incike. Murumva? Kandi ngira ngo Muyango aracyari ntabwo yapfuye, ahubwo Muyango nako Kimenyi ubu ngubu so umwite nabwo nta divorce arakora. Ariko gusa umuntu bita Kimenyi nyuma yuko akundanye n'umusheri agikina muri APR, nitumenye ngo bapfuye ibiki, nubwo twatubizi nitubigaruke dufite byinshi tugiye kuvuga ahangaha. Akagira gutya akamushyira ku karubanda ngo ni Gafirimbi n'umusifuzi, abivamo agira Imana yitorera inyana y'inyambo. Muyango uhostinga mu tubari nawe agize gutya, umugabo yemeye gusezerana nawe mu byiza no mu bibi, umugabo yemeye ko azarwara akamurwaza, umugabo yemeye ko azagira guta akagira guta akamufasha, ya mu bukene no mu bukire, mu ndwara no mu buzima no mu biki byose. Nawe agize gutya mwanitse ku karubanda muteje DJ Brian, babana mu kabari bahostinga. Urugo rwa Muyango na Kimenyi ruba rurasenyutse kubera iki? Kudahazwa n'umugabo. Umuntu bita DJ Brian araregwa gusenya urugo rwa Kimenyi Yves kubera gutinga uwo bita Muyango, kubera kumuhugisha umugabo we bakoresheje vibrator. Ikintu je nabonye nuko ubu ngubu cyangwa se amakuru mfite nuko nyuma yuko bavuye Norvège babahaye Piriave, bivugwa yuko Kimenyi atagishoboye kwishyura inzu, Muyango ari we wakoraga wenyine ahostinga mu tubari akorana n'uwo bita DJ Brian, yahisemo kumwirukana mu nzu aramumenesha, undi aratorongera aragenda nk'umwana w'inzererezi cyangwa se utagira umuryango iyava n'iyajya. Muyango ava mu rugo rwe, nako Kimenyi ava mu rugo rwe ameneshejwe na Muyango kubera ko atagishoboye kugira gute kwishyura inzu. Kandi igihe uriya mukobwa Muyango umugore wa Kimenyi atarafite akazi, Kimenyi yarabikoraga akishyura inzu agakora ibintu byose ku murongo, ntiyigeze amwirukana, yafashe inshingano nk'umugabo. Kandi iyo mwasezeranye kubana kandi muzatandukanwa n'urupfu, ariko ubukene buhindutse urupfu burabatandukanyije pe. Kukarubana nanze kubabeshya mbabwije ukuri, buriya niba musezeranye ngo tuzatandukanywa n'urupfu, abantu mwagiye mu mategeko mugasezerana, nibe n'abatarasezeranye ko ntacyo baba bararahiriye. Ariko Muyango nyuma yuko arahiranye na Kimenyi Yves yuko bazatandukanywa n'urupfu, bazabana ubuzima bwabo bwose, ubukene hamwe na DJ Brian birabatandukanyije. Ubwo reka tuvuge ko ubukene buhindutse urupfu, ubwo sinzi Brian w'icyo namwita kuko ni umuntu, ariko umuntu utandukanya basezeranye kuzatandukanywa n'urupfu, ubwo nawe yiyumva icyo ari cyo, aniyumve agire n'ahantu yishyira. Jewe ibi bintu noneho biranandenze. Papa urwa Gasabo ndi kwibaza ngo tuzarongora ryari? Nuruhe rugero rwiza aba bastari bari kuduha? Niba hari reka maze shimira aba bantu, umuryango wa Tom Close n'umudamu we, Clement Knowless n'abandi bastari, Bruce Melody na Bruce Melody,
Ama-G The Black, iyi miryango yubahwe pe, nibo basitari dufite mu Rwanda b'intangarugero. Aba bantu ntabwo wakumva imiryango yabo mu nduru za social media. Yego. Aba bantu ntabwo wakumva imiryango yabo ngo bari nta n'umwana. Reka mere kuri Knowless na Clement. Nibo bigeze kubaza ngo kubera iki mudashyira umwana wanyu hanze ngo tumubone, muzabyara abanyu mubashyireho bababone. Hari ikindi nicyo gisubizo batanze, nicyo gisubizo batanze. Bano bantu nyine bazi agaciro kabo, indangagaciro na kirazira biranga umunyarwanda n'umunyarwandakazi. Bano bantu urwego rwabo rwarenze ubusitari, bibuka kuba abanyarwanda icyari cyo no kugira indangagaciro icyo bivuze n'icyo bimariye sosiyete nyarwanda. None se ubu koko tuvugisha ukuri, uretse kuba umusitari, bimaze iki kuba umusitari ugahindukira ukaba n'inzererezi? Nzererezi ntawe mvuze. Twakomeje. Impamvu mbivuze, izi nduru zose ziri kuba kuri social media, ubundi buri munsi sisi bakumva abantu bakubitanya amavide basinze, umwe ngo ntiyahahiye urugo, undi ngo amafaranga yijyanira mu kabari ntiyite ku bana. Ariko se kwa Kimenyi habuze iki ku buryo DJ Brian ava mu rugo, nako Muyanga ava mu rugo akagenda akajya gusenyera kwa DJ Brian, byibuze atari n'umugabo mugenzi we ngo tuvuge ngo wenda hari icyo agiye gushakayo. Urumva? Kimenyi Yves akava mu rugo rw'agatorongera akagenda akameneshwa ngo yananiwe kwishyura inzu, tukagira ubwo tubimenya ibigasakuza bikabisosi n'ubugari, bikabisoko n'amaduka. Twese tukamenya, buretse gato, twese tukamenya ko Kimenyi yasenye. Papa Rwagasabo, ese ibi bintu byari bikwiriye? Ntabwo bikwiriye, ariko hari akantu nshaka kukubaza. Wigeze kuvuga ku muntu witwa Keza Teriski. Keza Teriski yisanga gute muri ino kese? Dore rero ukuntu ibintu bimeze. Umuntu bita Nyarwaya Yago, umwana w'itabagwe, yabwiye DJ Brian, sinzi abantu byavuye kugira ngo abasakurize. Yego. Kuko genda umu big naji ndabyemera, yagahuri wose wubahwe. Yaravuze ngo umuntu witwa DJ Brian nakomeza kungendaho nzamushyira ku karubanda, sohore video ye ari gukomba mu gitsina cy'undi mukobwa mugenzi we. Ariko ibi bintu Yago, umuntu bita Jihad yateraguye hejuru umuntu bita Yago. Yego. Yamusamiye hejuru pe bigaragara. Umuntu bita DJ Brian nawe agira atya, bose baramufatanya. Arangije aca bugufasa bazaravuga ngo mumbabarire, nta video ya DJ Brian akomba mu gitsina cy'umugore mugenzi we mfite. Ari tubivuga Yago. Ndetse nemeye guseba, nayo mfite, mumbabarire sinzongera no kubavugaho. Kandi DJ Brian mumbabarire, nturi umutinganyi, nawe uyu nguyu Jihad nawe nturi umutinganyi, mumbabarire ntabwo nzongera. Ariko ejo bundi igihe uretse gato ndashaka kugira ngo ntangoya utaza kumvangira, ndashaka kugera kuri Keza Teriski. Yego, niho nshaka. Arangije Yago araceceka, turavuga ngo Yago amaze kuba gaterera nzamba, ibintu bye byabaye bibi, ni usigaye wanduranya ku bantu. Urumva? Abasakuriza yirirwa tukabona ngo nabatinganye, twe tutagiye kumwishyiramo nibyo pe. Tuvuga se Yago ko bakuretse ko wagiye Bugande, nubwo twese turaba big naji, nawe umaze kubiserera mu bantu. Yago asaba imbabazi, turavuga ati Yago bwa bundi aratikura. Ariko Yago tumaze kubona ko ari umuhanuzi. Urumva? Nubwo nta muhanuzi wabo, ariko tutangiye kubyemera. Bimwe na bimwe twagiye tubibona, noneho bigeze kuri inde, kuri DJ Brian. Uyu nguyu Keza Teriski urimo uravuga, nawe yongeye aragaruka avuga ku by'iyo video. Urumva? Y'umuntu nakomeza kumusereza cyangwa se kumubangamira amutesha agaciro mu bantu, avuga yuko nawe ari buze gushyira video ye hanze ari gukomba umuntu mu gitsina. Avuga DJ Brian ahubwo natagenda gake baraza kumushyira ku karubanda tumwoti. Ibi bintu bivugiye ahabona. None se uriya mugore Keza Teriski ni umukozi wa Yago? Ni ikibazo buri wese yakibaza. Ese uriya ni informa ya Yago? Tuvugisha ukuri. Ako Brian hakanye ko atari umutinganyi? Oya, DJ Brian yarabihakanye katariwe, katari umutinganyi. Jihad arabyemera se? Bikomeje kumukurikirana uko bikomeje. None se kuki batigeze bavuga undi wundi? Jihad se warabyemera? Jihad ntago abyemera.
ariko ejo bundi igihe uwitwa Kasuku yigeze kugirana ikibazo na Jihad bari kuri live we na Godfather n'abandi bantu nk'uko basanzwe bayikora na Brian yari ariho uwitwa Semuhungu avuga yuko yigeze kugirana ikibazo n'uwitwa Jihad igihe kirekire ariko ahantu baheruka guhurira bahugeze guhurira mu nama y'abasangirangendo kandi bavuze abasangirangendo kuri Semuhungu urabyumva. Yego ubwo ni inama nyine y'abatinganyi. Ubwo urumva se byari bitameze nkaho bari beruye yuko abo bantu ko kari ibyo witwa Yago Innocent Nyarwaya ibyo bavuga ari ukuri cyatari ukuri. None se niba atari ukuri reka tuvugisha ukuri. Iyo nama bahuriyemo ni iki? Niteza imbere igihugu, niyiga ku iterambere ry'urubyiruko, niyiga ku buryo u Rwanda igihugu cyose kizagira imihanda ya kaburimbo. Twakororoka se uburyo abanyarwanda kororoka by'igihugu turi kubabesha ariko ubutaka ntibwaguka. Gende kwibaza inama bigagaho ni yihe? Kwegereza abaturage amazi meza, kubegereza amashanyarazi bose bagacana, ibyaro byose bikagira amasoko ya kijyambere. Ni yihe nama bari barimo? Ngo uburyo bakwikenura y'iki? Y'abatinganyi. Y'abatinganyi. Ariko sigaye gukorera Roprovi. Oya. Ese kubaga nta kinya. Oya nanabaga nta kinya. Tujye tuvugisha ukuri. Uri umusajionist. Uretse nkwereke. Tuvuga iki kintu neza. Jihad yarahakanye ngo si umutinganyi. Ariko jewe ntago nigeze mugira umutinganyi nta nubwo mbizi sindi no kubimuhamya. Yego. DJ Buriane ngo ni umutinganyi. Sibyo? Yego. Uyu Tasha ni Tasha yungu baba bari kumwe w'igikara. Tashura bamaze iminsi batakinakorana yacana yabo. Maze iminsi itari gukora. Wabona DJ Buriane yaramwimye ko numvaga ngo Buriane ni umugore ngo Tasha ni umugabo. Nese ubu Muyango akaba ari iki? Muyango. Kuri Buriane. Kuri Buriane? Yego. Nase hybrid. Iyo bavuze hybrid kumfiki. Oya ariya tureke kuba abantu reke kubigira ibintu bya danje. Hari umuntu apfa kumenya ngo who plays the role of the man of the woman. Ikintu kimbabaje nuko mufatiye hano byibuze no musanga muri studio yanjye. Yewe naje niziye kwa Tina. Nje mu kiganiro bisanzwe. Yego. None muhisemo mfatira hano nanjye reka nta kibazo n'abantu bakurikirana Gasabo babimenye. Yego. Ariko tuvugisha ukuri. Iyo bavuze hybrid baba bavuga imodoka ikoresha umuriro n'amashanyarazi. Amashanyarazi na essence. Yego. None se ariko hari n'abagabo baba bafite abagore ariko hari n'abatinganyi. Sibyo? Kandi z'ubwa mbere twumvise abatinganyi mu gihugu cyacu. Sibyo? Ariko naga ari umuco. Buretse si umuco. Ibyo ahubwo ni ishyano ryagwiriye igihugu. Byo nuko bivuga. Yego. Kuko iyo umwana ananiye ababyeyi akigira ikirara, akigira inzererezi, ntago bavuga ngo mwana wanjye. Niyo atacyara avuga ngo dore cya kirara kiratahutse. Sibyo? Nanjye rero mba mbivuze muri ubwo buryo. Sibyo? None se tuvugisha ukuri. Ubwo warumbajije ngo ubwo we ni iki?